chibai ule voin hi August ni somni pasari sang ni le somni pani in rin ni nia ye ja cho township min khuwa in kul sipai ten bai tokin operation commander telin somni pakhatan thi Mogoi region ye ja cho township ye le chun mun min khuwa in kul firfiak sipai ta chu August ni somni pali jing lam dar nga le chan ve khan PDF tangrol polin ral thuam lian le te hmangin an ka pa sipai lama operation commander telin sipai somni pakhatan thi thu ye ja cho township mi puive hum to pol lamin an soi firfiak sipai ta chu min khuwa thakhat chuang anin khuar to a anin rin lo lai takin PDF tenan bai thuta sipai somni pakhatan thi ba ka som pahnian hliama PDF tangrol pol lama po mi paruk chu ngai tom lovin an hliama an tol son le vek thei bokani chung sipai te baina chuan ye ja cho township tol chungve ham to pol te rualin Phoenix Special Guerrilla Force te Minchian District Battalion khatna 12 Revolution Force 11 Brothers Revolution Force te Minchian District Battalion nina te MGN Tiger te MGN Ranger te Minchian 21 Guerrilla Force te Minchian District Battalion thumna Melat PDFT te TTA Guerrilla Force te 7 People Defense Force te Minchian District Battalion ngana MGN 35 le MGN 6 Guerrilla Force te Second District Battalion lina MSPDF te Eagle Guerrilla Force te Suela Chun LPDF te Peacock Brothers PDF te YLK Guerrilla Force te Bu 60 Guerrilla Force te Farmer Defense Force te Young Fighter PDF te Yebo Brother PDF te Village Alliance Force Miain te Yele Chun PDF tangrol pol te People Defense Force Mandalay MDY PDF te YSO ISA te Wolf Brother te Miang Fighter te Justice Revolution Force te Minchian MGN Guerrilla Force te Yejacho PDF tele Thuethau Revolution Force ten nia Alliance Pol somni pangate intel khomin an bai thu Yejacho PDF lamin thu chuan siamani Tangkowa AA tele Military Council sipai te in kapin Military Council lam som pali item lawan thi Rakhine State Tangko Township Changtong Khuwa le Chaito Changkhobula Arakan Army AA tele Military Council sipai te August ni somni pangatai lamdar level khan anin ka thu tual chungmi tenan soya AA tenan soidan chuan firfiak sipai ten Arakan Army AA te ke man bai don thu kan lo thia he chanchin hi rang taka kan lo thia lo ka wangin konglaka kan lo changa kan ka ma sakzo ka wangin Military Council sipai sompali velan thi AA lama po hliam tuar tleman ve boka inka hun chung chu minis somni vel chawani tinan soi anin kana mun hi tong tue khopui po na ani in tangko khopia tangchuan mel som vela hla nia Military Council tele Arakan Army te hi paledua te mangto le jete tang lama anin kap tlang puya tangko wa hian anin kap ve ta ni tol chungmi pakhat poina soidan chuan AA lamin chanchin an hrial loka wangin an lo lambuna chuta chuan sipayan thina sa thiza chu sompali airan tlem lo anral thuam te po AA tenan khom nual tina soi he Military Council sipai te hi chawdo township le mia u township in rina chawchet khuwa force zavel in kultani in chu hmuna chuan August ni somni panga chhun khan motor parukin an luta chutatang chuan ral tlan te kem omnamun tlan pelin niang chang khuan luta chutatang chuan chawchet khuan lut le ti hria tani mobea firfiak sipai te karen ni tangrol pol thumin ka pa pale 120 le mimiwa po firfiak sipai te boma ben ni August ni somni panga chhun dar khan le mini som panga vel khan Mobe Base LIB Zalile som pakhat sipai kem pani chu Mobe PDF Battalion khatten sniperin an kapa sipai pani ka hlemani nuwa darkar khajatan kap tona sonhulam dar thumvel khan Military Council sipai ho operation nei na mun Mobe PDF Battalion khanna le KNDF Battalion thumna ten dang chatin darkar khajat anin kap boka masathi le hliam omzar thia thele nilawa PDF tangrol polama tuma in hliaman omlo thu sia tani chutiang bokin Sagai region pale township khachunga zuru yalam firfiak sipai pol chu tol sungve ham to polten August ni somni panga zan dar som le mi somni panga khan nai chil takin an kapa sipai pathuman thi thule hliaman omnual thu Southern YSO PDF polin thu chuan siamani chung firfiak sipai ta chu nai taka tangin an kapa sipai pathuman thia chumi nuwa bompali manginan bomle a hliam an omle nuwala chu baina chu Southern YSO PDF tele tual chung Peacock Angel Paul malakna nia
himdam takin an thiar film le thayani chutiang bokin Sagaing Region mimiu khopuya firfiak sipai hnuaya hon General Administration Office chu August ni somni paruk sohmadar so pakhat le chan ve khan mingsial lo polin ron mangin an boma an Bullock High School in khuar firfiak sipai ten silayan me pu thu ria tani chu bom thlangna chuan firfiak sipai thizar hria chan thaila ni lawa General Administration Officer ambulance tlan lu thuero chiang taka hria tani miain township a PDF tan man laya abai le ta wanga ka hlum Deputy Colonel Thunlin Awan afa pathuma kalsan Mogwe Region miain township a Deputy Colonel Thunlin Awachu kochunga civil dress a bai ka chuang lai chu PDF te gate pakhat tlan pel hnuwa gate dang miain township mi puive hum to pol ten an lo mana an man laya bai le ta tlan siata tuma wangin ka hlumani thu ria tani PDF 10 Deputy Colonel Thunlin Awan man lain anupuina ron phona IB somli pakhat la suwa posani laya nupuina yani thule chumi hnuwa an pos na munan sonani thute la suwa University of Technology EP Department a Associate Professor ani thu a soiboka chung athu seite chu khetten media in an post chuak bokani Lepatau Mountain Project atana darsen ko paran phurna motor veng tu turle landmine thian fai turakal police mi pariat te beini in pathuman thi Sagaing Region yinma pian township a Lepatau Mountain Project atana darsen ko par phur motor veng tu turakal police mi pariat te chu August ni somni pangatu daria lemni somnga panga khan landmine na beini in police pathum amunan thia mi panga in hliaman tur ti hria tani landmine lo beitu Regional Friend Fighter RFF ta soidan chuan tukin jinglam khan darsen phur turakal motor lian veng him turle landmine thian fai tura ta chokunga police station number somni pariat atanga chuak police mi pariat ta chu patain le mungyo in kar kong miyo kaya leile an police station in kara landmine kan phumna hunan luta landmine kan kamten su don lai takin Regional Friend Fighter RFF le yinma pin fighter brotherhood gorilla arm 10 kan landmine kam chu kan ti puaka ahmuna police pathuman thia midang panga in hliaman tur tinan soi ani kalimiawa military council te beini in sipai officer pakhat telin mi parukan thi Sagaing Region kalimiawa kale GTI tanga buchokong puidung zo a chhaklampana kekal sipai force somli vel ta chu semhu zong leibula anin khuara nimen okas ni somni paruk tu daruk le achan vevel khan landmine na bayan nia sipai officer pakhat telin mi pathuman thia mi som item lovin liaman tur thu PDF kale ten thu chuan siam chu baina chu PDF kale urban guerrilla operation te thil te ni in landmine bai tok firfiak sipai ten ral thuman tong pong ka a poi soilo tual chung mi pahni in sakna in lo fathin ten man boka landmine an baina bul hnaya kal tual chung mi pakhat po landmine puak na fu pala wangin PDF kale ten ngai dam dilin poi an ti thu an soiba ka firfiak sipai te bul hnaya kal lawa lataka hel thian turan ngen thu an thu chuwa chuan an ziak tel bokani YDF 10 ral thuam lianin Thilin Khopuya Police Station le Commercial Bank an kapa police pakhat thi in pathuman hliam Mogwe Region Thilin Khopuya firfiak military council polte in kulna police station le commercial bank ta chu YDF tangrual 10 ral thuam lianin an kapa police pakhat thi thu YDF ten hena tanga hria tani August ni somni pangatlai darli bel khan Thilin Khopui chimlama police station an baina chuan police boy hostela lai pui makhat lai in puaka police pakhat thi in mi pathumin hliaman tur ti hria tani August ni somni paruk chun dar som pani vel khan commercial bank chunga lai pui mu pakhat athlapuak le a duty sipai te thile hliaman omle omlo hria talani lo firfiak sipai te in kulna hmun bai tu ta hi YDF Thilin battalion sarina battalion riad na le pau chimlama tui masiang gorilla force te anni wan tun na sipai motor in zui baini in sipai palian thi Mandalay Region 120 Township Siopin Khobula nimin okas ni somni paruk jinglamdar kovel khan firfiak sipai motor in zui baini in sipai palian thi thu PDF tele local news atanga hria tani PDF tenan soidan chuan tukin jing khan Methila district 120 na rengun le Mandalay in kalpona kong hlui 120 Township chimlama Siopin Khobula uichau te landmine kan lo khilaya uichau pathuman thi uichau pali chu damdo inan bo na sa kan bom tak motor chunga chuan thisen le ti sathema dar nuai mai he motor hnunga tlan bike chuang mi phakatin motor chung chu a han mela
sipai ta chu thi sen kar an let pheng phunga bidang pakhat po in ui chau palian hliama pathuman thi ti afin fia bok tinan soi ani ui chaute ka bai le do wangin karon tan chuak ti tu Christian tlangwal so juna interview tlem lo ngai thlaila mi puite har sana siam tu firfiak sipaite abai le do wangin cd malut ani thu military council ib samruk paruk nuaya au pho township tai mio khobes lib paruk na asipai so juna na soya he interview video hi karen ni army tenan te chuak ani ama hi kum som pokomi ni in a u mai chianen ani ti thiam lo wangin nepiro boga tiri bus terminala sipai bang pakhan nen anin hmuwa chu sipai bang chuan rem changa la ina lo buma chu wanga sipai alu tani ti sia tani so junana soidan chuan ka unen kan in ti thiam lo wangin nepiro boga tiri bus terminala in ti thoveng turin kakala poisa ka nei box silo chuta chuan sipai bang pakhan nen kan in hmuwa sipai alu turin min thlem ka kumala no pana wangin enge ti tur po ka khelo chuti lai chu military council ten thunin an pong lak hlim kha nia kan ina tanga ti ta waleng chuak kani chu remchanga la in min thlem ta a sipai hmuna chuan du to ken mai ziala juk thaya kuwa thial thaya du du ti thai sipai training tharuk inai zoa tharia ta emo kum khata emo chuan I chuak le du ni poina thaya an zalen lu tuk tin min buma keila karel ru boilai takalo ni nen kala nau pang box sia sipai ka han lu chia chu a that lo zia ka heta ni sipai hmuna chuan kathian chhar thar te pani ral ma tong an thi to a mi pathuman ladam kan hring nun chu chevek turin min lo siama ni rengot kathian te po tun thlengin an in an la ho thailo an chung te an la in hmulo an chung te nen in biak po pon phal lo kei hi christian kania christian biak in khom pon phal lo sipai hmuna chuan ti du da na le hnuai chiana kan tur na sa khona thlengin min rab betani sal angma in kan oma tuna chon ka zalen ta unaw pian pui angin min enhlom te hi ka hlim lutuk sipai kem lam angin tuman an thunai nan chelek velawa chu wang chuan ka bai le tin phal chuan ka bai le don ani in phal lawani po in ramdang om ka du lo a thai chuan ka dam chung chu ka bai le du ti na soi he christian tlangwal sipai tanga tlan chuak kum som pakomi so juna hi Karen People's Association tenhena atlan lu tani mungyua lezin sanpia khomi pani sipai tenan hal hluma mi pakhat an soi salum Sagan region mungyua township lezin sanpia khuwa firfiak sipai ten August ni somni paruk jing dar nga le mi somli panga vel kharan lu chua akhomi mi pathuman tha thu to chung mi tenan soi firfiak sipai ten to chung mi u ang chita chumanin an ngai saluma mi pani aro chon hal hlum heng an hal hlum tahi tu tenge an ni ti fin fia thailani lo thu ria tani to chung mi pakhat chuan jing dar nga le mi somli panga vel khan ui chaute khuan ron lu ta mi pani an hal hlum chumi hnu chuan mi pakhat manin thu an zota an soi saknu an vitlum ui chautena manan soi saklum chu u ang chita nia an hal hlum te pani hi an ru rau chau lo ban to wangin tu tenge an ni kan la thai mai ri lo tina soi lezin sanpia khuwa hian nikum December thla po khan firfiak sipai ten lo lu to a chumi tum po chuan tual chung mi ku zia lena ku taya ku thun uale ku bonga te pali firfiak sipai ten an lo that to ti ria tani mi in township military council te tukdol nan Black Ribbon Movement an hoi hodle Mogoi region mi in township August ni somni pangatlai khan mi in township Basic Education General Strike Committee le to chumi puitang kopten military council te tukdol nan ti in Black Ribbon Movement ni som chungan nei thu BGESC mi ai tenhena tanga ria tani political prisoner te an tha thin du lo na te ram hnuairil tam tui halte tan pui tu mitlom ngai tele PDF te pon lammi te dena ang khatan om thainan te CDM lu zirtir tu tele zirlai te baka an chung te na halung rual takan om thainan te revolution bei ho turin le chumikara zirlai ten military council te mo chon turalan tirna ni ti in BAGSC miaya an ho tu pakhat chuan asoya Black Ribbon Movement hi August ni som paruka tangkhan man tanania ram hnuaya tharung thona tha du lona zirna le mi pui o ti awin Black Ribbon profile thlakin an manga August ni somni panga kha adi som tlinna ni miang township Basic Education General Strike Committee hi kumsang ni le somni pakhat mei ni som pariat khan dinania military council te ne thei tura ni tin chumlo chatlawa kongan zo na hi kum khat chuang ani to thu ria tani
Light Infantry Battalion zathum le somruk pakhata Battalion Commanderin mai chia pong sual thin ti in tlan chuak zinga sipai tenan soi LIB zathum somruk pakhata Battalion Commander chuan sagai PDF mai chho tu pakhat le mai chedang te pong sual thin thu Military Council sipai tanga tlan chuak sipai pali tenan soya sagai region ye u township sagai PDF le district battalion thumna ten August ni somni khan Military Council sipai palian mana heng sipai pali ta hi khama ya zathum le somruk pakhat kale battalion mi ten nia min ken townshipa Military Council ten thona an da ten ni khochung bai turan tirlain min ken township le te u township vela an battalion le tharum thona tura an ngai dana ni lo wang tlan suak ta chu tua chung PDF tan lo man ta ni an battalion commander in bai turan tirlain tual chung omdan nen thil ti che ni lo wangin tlan suak tura anin ruam han thu sipen man te hian an soya internet an khara wangin tual chung PDF tele tun tuma thil seng hi August ni somni panga chau khan tarlan thani thu tual chung PDF fuai tu pakha chuan a soya khamaya zathum somruk pakhata sipai pakha chuan he battalion commander hi major chonaya nia tawngyu kho chuak ani DSA weekly somli pasari zir chuak ania akal na khuwa pianga mai chia mu chuan pong sual zela tajin chang khuwa khodangan man PDF mai chano pangveng tu an pi ber po pong sual tina soi hetia sipai panga en tlan chuana chan hi battalion ho tu beren danlawa thil ti an hriat wanga ni ti in sagai PDF le district battalion thumna an ho tu pakha chuana soya Military Council sipai te mulak na hi ye u township atangin August ni somni palit lai khan ta je township laman pan nin an soi jo phiu sagai district PDF battalion thumna pol te chuan heng ho hi an battalion a an hlau thong to a an cher vel na po ate alianin an soi sa a alal chin deuten mi puiten ngai sa a mai cherwal ban lo te pon hla lo an deu so a an soi sa thin ti na soi Military Council battalion te hian min ken township le chinduin tuipui tluana chunglam thlo thina tangin an bai meka an man sipai te hi an kumala no panglom le a vauna chi sang sang le du du an tir kwalten ni thu to chung PDF ten an soi mi puite kwalum na hnuaya sipai te lu zel turen an soma zalen taka en kolan ni zel don thu sagai PDF district battalion thumna pol te chuan an in ti amani kalimio bu chowrot kianga bom pahnia puwa wangin thlaina zuan nu pakhata baural sagai region kalimio tahan wat bu chow motor kong puya tanga letpan chong khopan na tahan AGB yak in bula nimin pi atlai dar nga vel khan boma pu thu ria tani bom voi hnia puwa ka kumsam nga pathum mi thlaina zuar thin chin nu pakhata baural thu ria tani he bom pu ka wang hian tahan bazara ni tin ei zonna na fe chuak thin pi janai thloi baurala thlaina khar chong vek nu pakhat po alua bomina hliam thu tual chung mi pakhat hne na tanga hria tani bom po na hun vela hian thlaina khar chhonna dor om thlua atuk jing bazar zuar turan khar chhon lain bom po ka wangin baural ta ni tin August ni somni panga khan ha kha le than tlang inkar kong om timit ruama sipai te lai pui ka puwa wangin CDF ha kha mi salai than hailiana abaural bokani kale PDF battalion sarina 10 AK Musanga challenge 60% chuang an tlin to sagai region kalimio township kale PDF battalion sarina 10 indaunanan man tur AK Silai Musanga challenge turan baina 60% atlin to thu sipai pakhachuana soi he an challenge hun hi August ni khata tanga August thlaptop thlengani thu ria tani kale PDF sipai pakhachuan AK Silai mu man hi chiat sing khat manani to a mi pui tlong ngai ten thei to pa min puina wangin kan lom hle kan bai sei angin AK Silai mu sanga atlin thainan min pui le zel turin kan ngen chewani tina soi kalimio townsipa tunlai din huna hian inkana a thlen thut thina wangin mi pui ten Military Council sipai te a hlat thei ang bera om sam sam tur le kale kanggo motor konga vaivak lo turin kale PDF ten mi pui ten nge nani paledwa tan town sipai kemba sipai te aru kinan lo tlan sevek chin state paledwa township chunga sipai mun poimo tan town sipai kem om sipai ta chu August ni somni pangzan khan aru kan tlan chu bek thu to chung mi te hne na tanga ria tani he tan town sipai kem pa hian sipai force za chuang le police som chuang an oma ma se heng Military Council pol te hi an tlan chuak vek nge chunglama tanga thupek angin aru karalin an son chuak ti ero kan la tha thairi lo ti in tan tang khomi pakhat chuan a soya tan tang khomi pakhat po in tu
tukin jing khan kaini point kan hre ve chau police station a pot police pakhat po hmu tur om to lo khoilama ngan kalbo zo vek ka hello alo ruak vek to ti in iyawri media hil Paledua township chunga tan town sipai kem hi Rakhine State mia ule mimpia khopuile Chin State in kalpona mun ni in mun poimo takania mei thakalta ni sompanga po khan military council ten he tan town sipai ke pa hian helicopterin re sona supply chuti lai tak chuan Aragan Army AA tenan lo kap to ni military council te hon zirna sikula zirtir tu mi somkuate Mindat Township Public Administration 10 blacklist an puang Chin State Mindat Township Military Council tenan hon zirna sikula zirtir tu mi somko chuang ta chu military council tenena thokhovin mi pui phatsan tu angain atum khannan blacklist an puan thu Mindat Township Public Administration Pol 10 okas ni somni pali khan thu chuan tar lang okas ni somnia Mindat Township Public Administration te CDF Mindat Education Board mi pui pol le MUSU te soihonan neya an rel dan chuan Mindat Township State High School SHS 1 3 le sub SHS a military le na zirtir tu mi somkua panga te chu mi pui phatsan tu apu in blacklist an puang ani Mindat Township Military Council tenena thokho pi sarang officer te po blacklist apuan le ni don thu Mindat Township Public Administration Pol 10 an thu chu antar lang ani Chin State Chimlam Paledua Township nupakhatin bomara puwa wangin abaural Chin State Paledua Township abongta khua okas ni somni palitu khan nupakhatin bomkam ara puwa wangin abaural thu khachumi tenan soi baural ta hi kumsomli pathummi donan long khaminia okas ni somni pakhat khan an khokianga mau tuai khora fe chuak apasal primary head ukhain ekua azon a baural ta ni khochunga mi pakhat chuan khochunga primary head chu ogas ni somni pakhat atang khan ama chawin mau tuai khor turen chuaka voin nen ani thumna ni ta ala holo tukin jing dariat vel khan anu puin zong tura chuak chu huwa tanga farlong khat vela hla korle lama ra pu bom kama wangin baural ta ni ake pahnia hlawa ataksa hliam nual boktina soi ahun lai khan abong ta khukianga military council sipai tele AA tenin ka wangin primary head ukhain ekua zon theni lo thu khochungmi tenan soya baural ta ukhain ukua le baural ta donan long khamita hi middle school zirlai pani le kumrukmi mecheno pang pakhatan kalsan thu riatani Paledua Township hian military council sipai tele AA te okas thlachung khan ni tin deuh thonin kap thina military council sipai te hian ral thuam lianin abuang ta khoche vel tlang vela boman kam thu tual chungmi tenan soi ani khetten media in nimin pia okas ni somni panga sipai thiza le PDF thiza report ala khom danin Mon State ye Township sipai pangan thia Sagai Region Salinchi Township sipai pahnian thi Sagai Region Molaya sipai pathuman thia Sagai Region Suebua sipai pakhat thi Sagai Region Yinma pina sipai somni pathum thi in PDF mi pakhat thia Sagai Region Khin uwa sipai pakhatan man Magwe Region Miaya sipai sompali thi in PDF mi parukan thia Rangon Region 20 sipai pathuman thi Rakhine State Town Kowa sipai sompalian thia Karen State Tan Tangwa sipai sompakhatan thi heti hian nimin pia okas di somni panga sipai thiza le PDF thiza khetten median report ala khom danin military council sipai somsari le pasarin thia PDF mi pasarin thi bokani khetten media in nimin okas ni somni paruka sipai thiza le PDF thiza report ala khom danin Karen State phayu soa sipai pasarin thia Chin State hakha CDF mi pakhata thi Sagai Region Kalimiowa sipai pathuman thia Sagai Region Palea sipai pathuman thi Magwe Region Pakhaukuwa sipai pakhata thia Magwe Region Yejacho a sipai somni parukan thi Mandalay Region 120 sipai palian thia Magwe Region Thilin sipai pakhata thi Nepiro sipai pakhata thi boka heti hian nimin okas ni somni paruka sipai thizat le PDF thizat khetten median report ala khom danin military council sipai somli le parukan thia CDF mi pakhatin ramtan anun na hlanani khati zongkha havena chanchin tharkan ngai thlak theide chu ni e